Pozdrav ljudi, malo sam uznemiren jer bila je anketa vjerujete li hrvatskim institucijama u slučaju epidemije sad ovog novog hantavirusa, u slučaju epidemije ebole, ne znam kako se kaže, uglavnom znam da sve te bolesti bole, ali moram reći da me je strah jer ne vjerujem hrvatskim institucijama, vjerujem da neće biti dovoljno virusa za sve ljude da se zaraze. Zato što naravno kod nas je opet taj mito i korupcija, poznanstvo, rođaci, veze, sigurno će taj cijeli virus podijeliti među sobom. Tako da za normalne ljude kao što smo vi i ja neće ostati uopće virusa da se zaraze. Tako da po nekoj moje procjeni u najgorem slučaju ćete ostati zdravi jer vam neće biti dovoljno virusa za sve, a u najboljem slučaju ne želim ni razmišljati šta će biti. Inače, by the way, evo tu sam u San Francisku, ovo kao što vidite, ovo je inače model hanta virusa. Znači već su napravili skulpturu, slave tu na neki način zarazu koja će opet pročistiti populaciju. Eto, šta reći, mislim to je umjetnost, teško je to razumjeti.